Stephen Parsalo ineke muvotano wa mathenya ma cross country ma Embu mwaka uyu maria mekekire cukuru wa musingi wa Kagumori Manyata. Parsalo uria mwaka muthiru arikire ari namba 4 mathenya rima Embu Cancer Marathon atumire ndagika 27 sekondi 29.5 mbere ya Jackson Ruri uria utumire ndagika 28 na sekondi 5 na James Kariuki uria utumire ndagika 28 na sekondi 23. Kwa mbio ya leo target yangu ni ya Olympics. Hapo ndio mawazo na ndoto yangu iko kwa track. Sasa ya leo ni kama preparation ya hiyo, kujiangalia vile mazoezi na maandalizi ya training inaendelea. Mutengeri ucio uria wikagira mevarire make thiini wa kambi ya Kigali agatongoria aruna ake kuthi macindano ri magitaru kia irathuro ria bururi maria magekikira kaunti ya Isiolo tariki 25 mweri uyu. Ndingithiki timu ya kuingira kuria Isiolo ndongere muno ngithi gutengera national, so nigetha na vaunga yange kora no akinda thime nyingire timu ii ndinga yoko wakirise Kenya. Jane Karimi niwe wigwatire namba ya mbere mwena wa atumia mbere ya Bansi Muthoni na Elizabeth Wambui. Nguthaka mabenya mako momuthi ngibaliriria kuthi track and field next month but one umuthi time ile ngutagite ni ya slow no target yako ni nyingire na time njega. Augite ati ari na mwithoko wa kwigwatira kanya ga gukarungamirira bururi wa Kenya thiini wa macindano ma gitaru kia Africa maria magekikira Togo tariki 1 mweri wa Kathatu. Kuma riria mathenya macio mambiririe kaunti ya Embu ikoretwo igitongore thiini wa gitaru kia irathuro ria bururi. Inoro TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Peter Mungai. Oh yeah.